Umnyeke osakhulayo sawubona igama lakho mbani? Patricia bani? Dube. Ule mnyama ngayo Phathi? 18 years. Uwenza nathesi? Ngiyathengisa Ikokeshi awusafundi? Wagcina ufunda bani? Form 4. Wapasa? Afuma le-2. Ufuma le-2. Uhlala nobani? Lo mama labantwana. Abantwana kabani? Abakamama. Wana wakho? Ulo mntwana wena? Hayi. Xa ubona abanye bakuseze kugcwele laba bazithweleyo abasela abantwana ubona njani wena? No, sometimes abanye bangabafosiweyo ukuba labantwana. Abanye bethola abantwana bengabafuni. Okunye kuyikuthanda izinto like umuntu ekurobhe imali. Laba nyenyuzwe laba bafoswayo bafoswa ngobani kakhulu nxa ukhangele wena? Like abantu abadala yibo abalenkinga. Abantu abadala? Robha. Like umuntu omdala engakwazi usesehlelweni uvele njani. Thina abantwana bathi sathi sithanda izinto kakhulu. Yathi ubona umuntu ebuye ethenga ngapha ekhipha imali enkulu. Ethi kusasa eviketi somntwana suvuka uvuma ngenxa ubona imali. Sebegcina bezithwala. Manje wena okwenza ukuthi uqina kanganje wena abaningi bakho bafike 18 wona usufikile 18 ulokhu uziphethe. Ukuthi angivumeli mina ukuroja umuntu ngoba ngayifunda i-guiding and counseling. Wafunda i-guiding and counseling. Kwakunceda kuyina ukuchazela abalaleli ukuthi kuyini owakuncedayo ukufundelana. Laphana ukuthi umuntu omdala uyabe eseyazi impilo. Lapha unyabe balekise ukuthi ngibe lo mntwana ngimncane ngizadinga support lami. Lanxa ngathola umntwana ngimncane ngithole legcikwane ngimncane. Ayike ngikwanisa ukuzimaintaina phela ngisamncane ngisadinga impilo yabazali. Umama ugcinwa nguwe uyathengisa ikokeshi la. Wenza malini ungathengisa itikiti le card leli voucher $5? Kanjani? Uthengisa njani imali yakho na ikokeshi? Kuphuma imali enjani? Malini? Yaphuma kuba 1,200 bond rand. Then unitholeni wona? Mina ngithola 500 ukuthengisa. So impilo yakho yonke ufuna uba yini kodwa ufisa uba yini nxa uthola inhlanhla uthola umsebenzi ufuna ukwenza? Business aid. Business aid. Siyabonga sisanje.